Die kognitiewe dissonansie-teorie, ontwikkel deur Leon Festinger, verduidelik die ongemak wat individue ervaar wanneer hulle teenstrydige oortuigings of houdings het. Hierdie ongemak motiveer individue om teenstrydigheid te verminder. Motivering kan intrinsiek, intern of ekstrinsiek, ekstern wees. Dit beïnvloed inspanning, volharding en rigting van gedrag. Behoeftes, begeertes en belonings vorm motivering. Biologiese, sielkundige en sosiale faktore dra by tot motivering. Motiveringsteorieë help om gedragspatrone te verduidelik. Doeltreffende motivering verbeter persoonlike en professionele prestasie. Motivering is sentraal tot die bereiking van doelwitte en die volhou van pogings. Begrip van motivering stel individue en organisasies in staat om produktiwiteit en tevredenheid te verhoog.